تەماشەوان نێژاژ بۆی گوتوبژێکە بهتر لەسەر داوین پێشاتێن هەفکێشە سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی چەمێ فەراتێ نادریا سکای بە مامۆستا حواس ئەگîd ئەندامێ شاندا danûstandkara سووری لەگەڵ منە مامۆستا حواس دەمباش ئەزش داوین تویتە دۆناڵد ترامپ دەست پێ بکومە بژوو کوتێدا پەسنە ئەردۆگان دەیەت بژێ ئەو کارێک و لشوونە ئەمریکان و تورکیە کارێ لشوونە ئەمریکا شەڕێ داعشێ لە سووریە بکە و بداویژی بێنێ ششڕۆڤە ژێ تویتێرە تێکردن. دەمباش بێگومان وەک ئەمزانن دەما داویێتە و شتێکەکەیە و هەنێک تەسریحاتی هێژبەری نەهاتێ چاودێر بوو نەرینە دیار بوو ئەمریکی وێ vekşên lê vekşandinawa hewasê halên bêhtir dabûn pêştexa wek meselek stratêjî û heta vekşên Sûriyê de. Lê wek em dizanin Tirkiye wek dewleteke herêmî li hundirê Sûriyê de seranserkirî Sûriyê de dema talî re hin danûstandin û stîkartî fireh nabên وڵاتê ئەیرانی هەروەها ڕووسادا و gelek wek bêjên mesarên da ser siyasî yên herî sereke nav de Tirkiye û Sîtane. Baweriya min de îro Trump bi rengekî xwest baka xetên hundirê herêmê de û taybetî li hundirê Sûriye de hinekî tevlîhevkê hundirê wê de çêkê bikarê ew hevpeymanê navdewletî navbera welat da hinekî navbê hevdûkê yek mebestî sereke wê çawa Tirkiye wê hevpeymanê Rûsa û Eyraniya qeçî bîne têxê warê têkiliyê danûstandinê ew mecmûa her cûgrem bikat danûstandina û şîrkatiyê buware pînekî berfiriyê we welata tevlî hev bû. Ev ser ast navdewletî ser astên navxwayî baweriyê min de ew jî hinek tiştên bêguman dat da dûqeda anî lê heta niha ez dikarim bêjim peywendiyên me çi bi Amerîka re çi bi hêzên xwedîbandor li Sûriyê giştî re ew vekşandina Amerîkî ne wek rengê belkî ragihandin bi rengekî ji rengal ser tê seknandin wê demekî nêzik de vekşên wê demekî nêzîkê de dev her tiştî berdin ew her sê armancên wa wê sereke wê dev jê berdin cîcî nakin baweriyê me de newiliya heta têkiliyên me nêzik bi Amerîkana re projek wa heye wê wê projê pêkbînin li hundirê Rojhilatê Fûratê de û temamî bajarên Kurdistana Sûrî. Başa mamosta Hewas ji li gorî hevkêş tê xwendin di demanha de dibjarde li pêşiya Rojhilatê Çemê Fêratê hene û bi taybetî deverên Kurdistanî ya yekê bijardeyekê derbasbûna Tirkiye bo deverê û ya duê jî bijarde ew ku rejêma Esed vegerê deverê. Nerîna te kîja bijarde nêzik e ji rastiyan got wê bike vêwarê cehbicehkirine de û bê rastî destpêkê de berîz bikeme naverok û derencamên wan bijardeyan. Baweriyê min de mesela wek min destpêkê got sê armancên sereke ê Amerîkana heye li hundirê Sûriye de wê ew armanc vê pêk werin heta heta em bêjin ew armanc wê pêk werin bêguman derbasbûna rejîmê li hundirê wê herêmê de rejîm xwe wê hewla bide ew Eyranî û heta astekî Rûs jî pêre derbasbûna hinek herêm hinek li hevkirinê navdewletî wê bixwaze beşek dî ji xalqa Sûrî yanî beşek ji dêra zorê bêguman wê bixwaze derbas bê li hundirê wê de wê hinek cî tê de bigire lê derbasbûna wê giştî baweriyê me de hinek zehmekî wê heye tevlî wê hek hewildan hebin hinek têkilî xelkê xwecihî wê bi rejîmê re hebin baweriyê me de wê bixwazin rejîm derbas bin hundirê wê de wê zehmet be. Adid wê derbasbûna Tirkiye jî gelo Tirkiye wê bi rengê xwe û wa grûpê çekdar û tiştê bûye wê li Efrînê çêbû wê bi rengî derbas be ême baweriyê me de Amerîkî cem Amerîkiya ew jî nayê qebûlkirin bû rengî jî naçê serî. Lê a bêhtir sînaryo herî bêhtir belkî mintiqiya ê mumkin e wekî dibêje çareserkirin ji vê herêmê re mamosta Hewas te daqiyakirin ku eger rejêma Esed jî derbas bê xirab e û eger Tirkiye jî derbas bê xirab e ji her du bijardeyan tu bijardeyê din hene da ku bi erênî ji bo doza Kurdî vegere yan jî derencamên derbasbûna
ڕژێمە ئەسەد ji بۆی دەڤەرێ جارێکەدن وێ چ بن؟ باوەریە مدا شما مەسەلا دەربازبوونا رێژیمێ دەڤەرێدا ئەس دەبێژم ئیرۆ ئەم تێنا خۆ بدێ سەرانسەری سووری زێدەی جیەکی جیێ کارینەن هەنێک لە هەفکردنێ خۆجیل هەندرێ وێدا چێبێ و رێژیم تەرلی هەنێک سۆزێن جدا جدا روسا و غەینی روسارەدا وێ تێکلینە باش خەرکی وێ دەڤەرێرە بکێ لێ مخابن ئەمد بینن هەکەم دەرعا بدن بەرچاوی خوا ئەمد بینن چ ڕەنگی تێکلیب خەرکێ دەرعایرە تێکرن مەسەلا لەشکەریا نەجار مەسەلا چاوانێ تۆلڤەدانێش خەلکێ وێ دەڤەرێرکن خەلکێ ئشکەنجە بکەن خەلکێ دەرباسی زیندانە بکەن هەموو ڕەنگێن مەژیێ وڕامانی vê rejîmê پێک تێنێن سەر خاکێ باوەریە مەدە مەزبوونا رژیمê بێگومان ناکەوێ بەرژەوەندیە خەلکێ دەڤەرێدا ناکەوێ بەرژەوەندیە مڵەتێ کورد و تەفگەرا سیاسی ئا کوردی و بەرژەوەندیە ئارمانجێت سەرەکە ئێستا تەفگەرا سیاسی ئا کوردی هاتنە چێکردن ئەv rejîm دەهێ ساڵانە ظلم و ستەمکاری و تەبلی هەموو ئاستەنگیا حتا ئیرۆژی هێلوارێ سیاسیدا نکارێ گاوێکی پێش بکەوێ هێ نکارێ ئەو مەژیە خۆی شۆفینیست مەسەلا ئارمانجێن پارتیا بەس سەر ڕابوو نکارێ دەڤژێ بەردێ و نکارێ گاوێکی نێزیکی پرسگرێکا سیاسی چارەسەرکردنا باشە مامۆستا حواس دەهەمان دەمێ دەژی تورکیا دەماک و دەرباسی ئافرینە بوو ئەو چەکدارن بەسەر بە هەمان ئەزمون بوو ئەزمونی ڕژێمە ئەسەد دەماک و ئەو دەبەرن لە هەباتن لێدات نەکردن هەمان ئەزمونە بنپێکردن کوشتن بنچاوکردن دزی تاڵانکردن بێگومان من دەستپێکێ دەژی گوت هەردوو سیناریۆژی خرابن لێ سیناریۆ سێڤیان بکارن تێدا سەرکار بکەن و سیناریۆ سێڤیان بکارن جیجی بکەن و ئەو یانها باوەریە مەدا ئەم نەسەکنینە ئەم بەردەوامم تێکلیە خوا بەردەوامن دانوستاندنێ بجواکا ناودەوڵەتیرە بە ئەمریکانارە هێزن جدا جدا خودی باندۆر لێ هەرێمێدا هەروەها نامێ خوا ئەم دگینن ترکیێژی دەربازبوونا ترکیە با گروپێ چەکدار بێگومان وێ ئارمانجێن وێ مەبەستا تێ دەرباز بێ باوەریە مدا وێ تشتێن گەلێکی خراپ دووخەبینن نمونە عەفرینێ بەرچاوێمە ئەو نمونە قەت نەجیە قبولکردنەیە قەت بوێ نمونێ ترکیە وێ نەکارێ باوەریە مەدە بکارێ لێ هەرێمێدا خودی بکێ وێ لێ هەرێمێدا نەکارێ دەوام بکێ و بمینێ ji ber wê yekê jî vê çavdêrîk navdewletî hebe vê hevkirinek navdewletî hebe vê xalin sînorî navdewletî hebe çavdar bên li ser wê herêmê û vê rêveberîk xelkê wê deverê temamî şirîk bin hundirê wê de û hêzek navxwayî ê wê deverê hene xelkê wê milatî û navwa de sereke آبکاری آرامیه پیدا بکیل هندره و هرمه ده پیشمرگی روشنه اتکاری درباز به و بنگه حتی تریوه که نابین روشلاتی فراتی و روش آوای فراتی ده و هرمه کردستان تبی آرامیه تیده چه که حتی او نکوکی هنه عفرین ده و آستانگیه تین پیشیا خلق مل دور عفرین ده او جی پیره دمکی نزیک چارسر به هک اف پروژه باوریه مده آنها ام سر چغلن سر کار و خباتت کن هک اف پروژه هر سر برجواندی هر کسی تیده جی جی ببه و آرامیل هندره و هرمه ده دوینه باشا مامۆستا حواس کیژە علی پشتەبانیا وێ پرۆژات بەحث دکێ و حتا چرادێکی ئەگەر هەیە و بکەوێ وارە جێبجێکردنەدا و پرسادن ئەوە هەفکێشە و لەشکەی ڕۆژ وێ لگۆری وێ هەفکێشێ دەرباسی ڕۆژاوای کوردستانی بن چه هەفکێشە و دوێ سەرپەرشتیاکی بێ و ڕازیبوونە چه ئالیەکی بێ یەک مەسەلا سەرەکە پێشمەرگێ ڕۆژ مەبەستی سەرەکە سەر چێبوو ئارمانجی نوێی سەرەکە پاراستنا خاکا کوردستانە سووریە و پاراستنا مڵەتی کوردستانە سووریە وێ ئارمانجێ بێگومان دەربازبووناوەی سەرەکە بنسەها وێ ئارمانجێدا چاوانێ دیسە ڕێ نەیەڤەکردن پێشیا گروپێن چەکدار ئاستەنگی و نەخۆشی و دەستدرێژیە بووی هەندرێ عەفرینێ لە هەرێمێن دیدە چێبێ هەروەها ڕێ بێڤەکردن مەسئلە لە عەفرینێدەژی دیسانێ پێشمەرگێ ڕۆژ هەندرێ وێ دەبێ و بەرەڤانیە بەردە بکێ ئاریکاریا کێوکی پشگرتناوێت کێ ئەم تێکلی بزێدەی وڵاتەکیرە وەکی دبێژێ هەنە وڵاتی خودی باندۆر هەندرێ وێدا هەندرێ ڕۆژهەلاتی فوراتێدا هەندرێ وێ هەرێمێدا تێکلی فرانسیارە دۆ فرانسیارە بوون ئیرۆ بە ئەمریکیارە بوون ژبەری چەند ڕۆژە بە ئەلمانارە بوون هەروەها بریتانیارە تێکلینمە
وقت بيجي بردوام تيديتن نامه امدگين تركيا اف ولات خودی باندورن و هنه الوی هرمه ده هر وها لهفکرنک نافخایی کردی جی پیوسته جبر ام بکارن او تشتن گفن سرکه صدم گفن سرکه ترکیه که باوریم ده او صدم پارتیا پیاده تشتت که سر عربه و تنبکه و نهل دست واده حتی ام بکارن هنکی هرما کردی و کردستان سوریه بپارزن باشا ما مستا حواس تبحثا پروژه کرمه پرسجی آراستک تکرم گوتا کیجا آلی ناف دولتی بشتبانی اوی پروژه کت بحث که اگر سرب که بیانگو که بیوار جب جکرن ده ما فی حمو آلیان وی پاراستی بنده روشالات جمعه فراتی ده او پروژه چیه و جدره به حزبونا وی پروژه چیه حزبونا و پروژه ریوبریا خلقی و هرمه لوی هرمه دنه حزبونا و انجمان اجتماعی کردی وک لاشکی سیاسی حزبونا و هبونا پیشمرگه روش وک هزک جی آرامی و راحتی را هر کسی حزبونا و خلقی و دوره خلق جدا جدا شرکاتیا و افهمو حزبونا حتی ها پروژه ولاتن فینا کفتو فکرن هموجی پشتوانیا وید باشا ما مستا حواس پرسک دبردهیا روزنامه زتای مزیا بریتانی در راپورت که دبلاف کرکو قدام عن هذا تركيا ايران وروسيا خو آمادت کن داكو شونا امريكا لروشالات شمال فراتي بقرن لدعمان دمدا اردوغان تكس کرگو بتنه تركيا وشره داعش لسوريا بكي دفردا امكارن بيجن كو تركيا وجهه امريكا ده بيمانيا ناف دولتي يا لدجي شر دجي داعش وجه بقري ودرولا ولاتن يكيتيا اوروبا الكودما اگر تركيا بفهزه كوشونا امريكا لو دي بقري اگر روسيا ايران وتركيا او اماده كاري خو كودكن هرسي بابرو دبره بقرن رو شويه بشرنگي به باوري مده هناكي اف تحليل نقل كي جي خداش بل يك صدم سركه تيكلي وهناك بريالين ترامب في وقتي تخوازي تركيا دوري وي محور ايران وروسيا واف دياره هك تحليله كي براسوري ووك خلقه كي تشافدار الناف مساله ده باوري مده هناكي نلجي خدا مثلا تركيا تنه ويل هندري وي هرمي ده بمينه ام باوري مده اوجي نقل كي درسته ولاتن اتحاد اوروبي هل وها امريكان ونحتا داويش دري وي هرمي ودركبن دركتنا وهك برنج خوي لشكري ودمكي دريج بخوي برنج خوي سياسي برنج خوي زماني نيزيكيا سرسينور چل هرما كردستاني چ تركيا وبردوام به امريكي البروجا خدا مثلا باراستنا حتى او ارمان جنوي سركه اساسا درباز بي الهندري روجلاتي فراتي والهندري سوريا حتى جي ببي وقت من قلت يك استوي سركه ايوه برياري چاوا تركيا دوري وها پیمانا بروسا و ايرانيا رفته و چاوا ربده ديسا هف پیمانا بروسا و ايرانيا دربازونا و هرمي هك او هف پیمان هر سري تيوه وارته شورشا سوري حمود تيتشه و هرمين سوري حميد تيتكوه دست رجيمه باشا ما مستا حواس تخوازم تشروبك که بده وی هف کشه امریکا گوت کو ترکیه و شر داعش بکه ول سوریه دمان هذا او هزا کو پیمان امریکا جبو شر داعش هزا قصدیا ترکیه دهمان دم دوی هزا وقت دشمن شخورت بینه هف کش دورده و چاوبه و بچرنگی بیان کو امریکا تیواته کو امریکا و ارتش کنو انگوره و بریه کنو لروشالات شمال فراته ابابکه بگمان يعني دستپیک ده از دوجه ما کنزانن يعني انجمان اجتماعی کردی و سروکاتی هرمه و دمکی دریج خواندنک سیاسی دور و دریج هبو وقت او پیمان هاتن گریدان و یک صدم سرکه تم سرواگاندنه جوات جداده مدگوب هبونا برنگ و ایدئولوژیا پارتیا کارکر کردستان الهندره کردستان سوری ده مثلا کردی الهندره سوریه ده چارسر ناکه هر وها مثلا کردی الهندره ترکی ده چارسر ناکه ترزی و دبی صدم خلقك دجي بيكانينا و چارسر کرنا پرزگریکا کرد الهندره کردستان سوری ده بسکنن بگمان او یک صدم سرکه ترکی گفات کن ترکی دجي ويت ساكنن تركي تخوازي و ضعيف بكي
ترلی اف تشته سر راگهاندنه دویجه بگمانه ما تشتنه وقت دی الجم تركيا وك حكومات وك ولاتك الجموي هي لي في اف سدمن تركيا استقافات كي تنبي في نميني وامريكان جي زلالي امدبينين يعني يكش مسألة تكلي برجواندين ناف دولتي هنا مليار دولارات تجارت نابنا تركيا ونابنا امريكان ده برجواندية خط غازي ونفطي ومسألة روسا وايرانيا هي ملفن گلکی گران وقت دویجه تکلیه نبوده هنه ترکیه وکشولات خودی باندور الهزانات و ده بگمان به هک سیاست بخوینن امریکان برجواندی وای خواهی ترکیه ده برحتی ناده صدمی برجواندی پارتیا کارکر کردستان جیب که هندره سوریا ده جبر اساسا هندره سوریا ده برجواندی و آلمانجی و ناین جی کرن و نکاره تشتکی دو خدا بینی جبر ویا که ده او آلمانجی سرکه او صدم سرکه ای ترکی گفال فت که ده تنبه برنگه کی شانگا و رنگه نه ولی پیدا کرن و آلیک نه ولی پیدا کرن به ترکیه به گفه ترکیه گلو خلقی هریمین همو هزن خواهی سیاسی و خلقی خواهی جواکی رازی نجبره و بریا هنه لسر عرده بگمان نا امد بینن نرین سیاسی جدا هنه آستانگی هنه جدما چیبو اوره و بری حتی ایرو صدمن وی سرکه گلک بریارن چوت و شاش مامستا حواس ده تبايا بجارده عنده هر بجارده يقل سر رجالات چم فراتي ور جي كرن اگر هيك وهيزك كردي الوي دبري هبه ودبرن كردي بفارزه بگمان چه مثلا پروژن ایرو تپش پروژه رژیم بگمان امی نشریک بنته ده ما یک روژه خاندی که شریک الهندره ویده و اما ام دورت خن رژیم وگرد هندره واهره ما لی پروژن دی بن چاودریک ناف دولتی ده چه ده امی همی هولدان خواه امتکن و ام بردوام انته سر اساس بنگاه حریم کردی کرد ریوبریا وی بکن کرد وی بپارزن کرد بکارن ریوبریا حریم خواه برانگه کی آرامی بکن دوری ایدئولوژیات جدا دوری در بازگونا گروپ باوری مده خودی ایدئولوژیک و راحتی الهندره و آرامی الهندره و منطقه ده پیدانت باشا ما مستا حواس داوين برس وكو شروفا سيناريو هرين نزيك جا رجالات جمع فراتي را بناريناتا و چبيو دوزا كردي برف چه اقاركي بچه بهتر رانهي بقصر دوزا كردي دا ما مستا باوریم ده دوزا کردی شقا تشتک وک خلقی می هر خلقه کی تجه بپرسید حاجت لی وگرک کردی و چاره سرکرنا هنک آستانگی و هنک نکوکی سیاسی هنه وری چاره سرکرن و اف گمانم ده هر کس و جیر حکی به رخ هر کسی سر آسته ناخوایی کردی آددوی پیاده او صدم ترکیه پی گفال ست که درجه برده چاره سرکرنا پرزگیری که کردی هندره کردستان ترکیه ده و ملت کردستان ترکیه رابه و خواه پیشندانا و دعوه آزادیا سلوک پارتیا کارکر کردستان بکنه الهندره حریما کردستان سوری ده از و مثلا چکن 20 میلیون کرد لویدت کارن بروانی بر قضیه خود بکن هک پارتی کی کارب کارک نافواده کربه و کردیتی الواده به ناس کرن و او رنگ ادلجه درجه بردن و وگرن مالا کردی سوری لی وگرن اف سر آسته نافایی سر آسته ناف دولتی بگمان به تکلین فرح وک ام بردوام انتیده و تکلیات کن الهیزن ناف دولتی و الهیزن حریمی را ام بکن هک اوام دتشتا ام پیک بینن باوریم ده پرزگریکا کرد هکم بیجن دوی چاره سرکرینک هبش پرزگریکا سیاسی و پرزگریکا سوری تفایره و به چاره سرکرنا پرزگریکا کردی قطوی نبه و پرزگریکا کردی باوریم ده و جیه خواه بهتر جی بگره و بکاره ببه بنگه حریم کردی و بکاره ببه بنگه جی چاره سرکرنا پرزگریکا سوری تفایره جبر دل نمونه الهندره حریم دهنه حکم دینا خوابدنه حریم کردستان عراقی دسته که
دەست پێکردن وەک ئۆپۆزیۆنا عراقیش هەرێما کوردستانە عراقی دەست پێکرد ئەو بنگەه بوو هەرێما کوردستانە عراقی خودی ڕۆلێک سیاسی ئەکتیڤ بوو چارەسەرکردنا پرسگرێکا عراقی تەڤاییدا. باشە گەلک سپاس بە مامۆستا حواس عەگید ئەندامێ شاندا دانوستاندکارە سووری کۆدرێ ئەسکای بە لەگەڵمە بوو گەلک سپاس مامۆستا.